I pozdrav svim ljudi, evo nas ponovno s Tegin kanalu i kao što vidite danas ćemo raditi jedan tutorial kako skinuti, pa hajde da kažemo jedan APK mod za Subway Surfers. Pa da krenemo, znači idete u svoj Google pretraživač, znači link ćete imati u opisu videa, znači kliknite pretraži. Dok vam se to pretražuje vi ništa ne radite. Šta bi drugo radio, znači odete skroz dole do ovog zelenog i kliknete, sačekate da vam se to učita, pošto ne može brzo, ipak su to telefoni, jako bi trebalo brzo. I dobro, kad ste došli tu, sačekate da vam, mislim ne to sam slučajno kliknuo, sačekajte da vam to odbroji, mora to da vam odbroji, evo 4, 3, 2, 1, 0. Kliknite morate 2-3 puta i kliknite na ovo zeleno. I odvešće vas na Subway Surfers 1630 mod i sa 4 crtice. Pošto je ovo na ruskom, samo pratite mene, znači kliknete na ovo plavo, kliknete tu i kliknete ovo plavo opet i kliknete potvrditi. I ja ću sad kliknuti se zameniti datotegu, mislim to će automatski vam da krene se skida. Ja sam skinuo zato što dugo traje i sad kad ste to skinuli, odete tamo gdje vam se drži aplikacija kada nešto skinete i odete tu i kliknete na Subway Surfers, znači tu će da vam ide skeniranje. Znači ako imate AVG antivirus kao što ja imam na telefonu, znači to će tako da ide. I meni pošto je štiklirano ovo čuda, pošto mi je štiklirano nepoznati izvori, znači ja mogu skidam sa interneta i to, vama sigurno neće biti to štiklirano ili hoće, ne znam. Morate da odete, automatski će vama da izbaci da morate da odete u podešavanja i da to štiklirate, znači vi samo to obavite i ništa. Znači ništa neće da vam fali i tako. Znači sad čekajte samo da se ovo čita, znači izvinite zbog poruka, nešto za košarku, ne pitajte ništa, samo ću ovako da mi ne sija ova zelena lampica, znači to instaliranje trajeće do manje od minuta. I kada ste skinuli, odete i izađite i odete na Subway Surfers. Sad ovo. Znači vi idete ovdje, znači kliknete tu i to je to. Samo sačekate da se instalira. Znači evo sad ću ja čekam da ne bude kao nisi izašao, kako sad da znamo da li radi. Znači meni nije pokazao kao što ste vidjeli da ima virus, nadam se da neće ni vama. Ali ako vam pokaže onda ja tu ne mogu ništa da uradim. Znači meni jednostavno ne izbacuje da ima. I samo sačekate. Evo piše loading, sačekate samo malo. Znači morate imati strpljenje. Malo čutima napetost. Da smanjim zvuk samo. Da dobijem copyright i odete, kliknete ovdje X, kliknete X i odete u Mi i evo pogledajte 99999 i sad vi možete kupiti šta hoćete. Evo, unlockova ste i možete se ulogati na Facebook što je najbolje i možete tako oboriti rekord. I dobro, to je bilo to za epizod, vidimo se sljedeće.